Ithatũ cia mweri wetano mwakene turi angirire 2026 nkubatewe ni kirindeto cia Meru TV rukiri na betkiria angukethi nkethi cia rukiri na Gichomba. Good morning ni wambeta muthoni wa Kiramana. Tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na Kenya YouTube Meru TV Kenya kenda wetana mbere na kumba kwithirwo kiwata riboti na nyingi no pramantu yonthe jotunduka account-ini ya Meru ome ya Meru na Kenya thigurune yetu yonthe ya Kenya murweri yoto wa yoto abia karibu Kenya reki mutwiri na chumirite na kueleza gitumi kira bakuga nende nike gitumite mewas ana thirikari ya county ya Meru bari akwinamia uguri bwaruwe orora rwithirite rugitia na mpwi baugite bunyuma ya wakili rurungamirite mewas na Kenya county ya thirikari kwira koti ate batimenya arwaria arura rwitite na mbere rwege kwinamia ugoti ni aria nende abakuga itari riure yukitie kagita kanene na Kenya kethira kari no kaba witana mbere na kumba kwithira abaiki kaita kakaumu indira rwe rwititie na iguri bunene igambare nendererigeri akwithira rikithomo mweri twitite yu 6 tariki 17 ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambe. Gikundi gia Center for Rural Justice bagwatanite na Eric Mutwiri mutongere wa Karibano Thimenti ni borotithirite kera thirikari ya kaunti ya Meru hamwe na kambuni ya kurungamira roje ya Mewas ni kireba kugaije kabare na mubango jwa utiramia rwaria rwitite na mbere gukonia marija Meru ja ruji itukwigwa kwina ugwa muno ugwa bwije tukumakire Mewas na county government Meru no tutukona mbere court irayo kari public ati wakili wa Mewas babo represent county atukari aware ati ito twena ndwaria ukona wakili akiwa we ate aware nyakethera no tuna goodwill kuendelea in this conversation and discussion ikonyania either Mewas na county government ambako tura ikenda ku sabotage this process kana ikuthwa gutina commitment ndene ofisi ya Mewas na muno acha turariria CEO wa Mewas Mugendi ati Mugendi tuthite safari icio ndo tutene nagwe alafu bichana tukaja kotini wakili ako watu kumagethe tukwa jai mantu ja kurigaria muno kuringana na Mutwiri waziri wa Roje Batista Kanyaru atarara onekete kiremechemani ya kwariria nteto ijamwe na kwirungamirite rwangiru kira tukurigreti nya zaidi na kira gituma twitha tuna ugwa nya part in the process of negotiation ni ati sisi Roje Batista tutamwona ke negotiation hizi nya tugeta monka Nairobi wasrep watu tulizuke safari tugeta monka Nairobi tugeta thirikari county ya Arua commitment yo imantu ya kariata no menye na Arua tutitho nya twene gamba na Arua itho arithirite no tukethera thirikari county tongere tu county CC Roje itwaeno wasrep itho twetikanirire tinjero cha Roje na mantu jatira Kuruki Mutwiri ariuga guti untu no bumwe bura betikanirire na Mewas omwe na county buthithikite gukinyira riu tutirona bjara jonde twetikanirite Mewas na bo bange bathithia tutirona zakithithika kwitu kondo baji nyato tukithithia processes outside of court atwethira keep our word na to show a lot of proactiveness ina tutira mantu ja orimwe kenda kariba baja bena surety atireti trombere kuga chi eberuo tupare areti njeru bethe baishwa kuma next month bakendera kuri areti chi favorable tikwithira time bako bayo na utwana koti na roto na ugwa turari oju nikenda tumba kwithira tukia Mewas na county government ithira tumenya thai tu batekana rito ringi indi bado tuna commitment bakwaragia nyuma ya kuthikira gamba mubunge Rahim akinyire kotini ya Meru kurungika marija ruji igamba ririkirigira kuthikirwa kaire tariki 17 mweri na twitite kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Thimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanilite akariba mikindori baciumirite na kumenerera wari MCA wonga Gabriel Chokera nikireba kuwa kaita karari wathanine uti maendeleo bona na bakiari
kina ndiba ugite kwa miaka 15 ra bari wathani rote witina mbere ombere kwithira kireta gicigo ni mbunge kiki atiene na muno awandine ya Mikindo nguru kina ndide bamuritie nombe kwithira kireka na atongire bara bayiku bethire bakirutira akaribangu na nyingine ndi bakithira abakibachokia kana kuringana na ngwira bakithira barutete nega tuma bethira abakibaringira kura riboti mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia Badhirinja. Bamwe bakari na atori ba musiasa nga baruchokera kuma onde Mikindo dige jumbe katiganisti ibachumerete na komba kwa kimenere bonane musiasa o ngiraba wete na thirite gitu ekironda nko yekire famileo na totore anto ba Mikindori atori bawe ito kwenda iwekira kirore pura mwashimwa mpuro abori arawire ngabu kwa chokia mundu onjera ndikire ana bawe atoya to ma atachunire ana banjera ndi munda na nende ngabu nonto nuretere iko respond netia onto ta nenkere mwekuro onjera ndikanya a respondera kilipu ehu abuthetie netia onto retere kwa mwana ke urawerete nchobi Nairobi nara kaga kireke ya kweja kuwa boro bamenyerete na tukemeane urongo ngabu auto kwenda ni ukwira ito wichie from the one to go iranterete kaburere aria katetere aua arakete kevi kana kete petrol station nete akaketyo kainya we mwana njarandi kana ka kombore munda igutorenda twira ke nyimbi etento akete bikwao no ntwarua munda tika sasunanire nete petrol station yake to kana kevire ibiao kana ka mwana njarandi kero munda u kanjarandi akuire atioka arioka eyo transfera munda kioria kenge ike ngabunete otechunanete munda na kethi na petrol station imundrene obiu omundrene oyu yanjarandi ikwobire ndrendo kwira ngabu rekana mutano njarandi ukuria okundretie mukacha Nairobi ugoria otairete nchobi Nairobi udurania familia njarandi yonde etwere Gabrieli ateto tunete ntuketu uchoke we name uchoke wete were mwekuru onjarandi ura wengire na mpuru enene kenda woye intobia njarandi mweye niotu kwe sauti ye mwekuru onjarandi ikiwa entuke ngabu atatu tunire ikieto ngabu athukana na mikorele ngana na tori baba ngabra uchokera ibachumerete na kuba kwenda kwithira bakine nkroma choki igimanto kathomba rabompete kwithira bakiariria bakwa ngabra uchokera nombete kwithira kinyamari bonene na bamoto neina nonto properties chaku ira chatwere Mikindori ko chonde no enderie korobera yare goro aho kari akawitete bogi uchwa nera yega i district ne nkobo no enderie na thai ngui kwa na yumbo chelo ko enderie yo mlango okaya ko ya ko otorera ira we tromba ira rongabu ito leka Ndeto inyinge we nende boran kwenda ni okwira wa mwisho bate tafadhali to watirendoni ito komea ora to bateri ko buite ito komea ora to ibangete na to watirendoni no to watirendoni na inge wekire mubuko kaburere wote kyawanya nantu wote kyawanya nana baku ibento iko bya byongo barebe Mikindo inwenderie sayara welete ne aranja we nana baba inge wote koria na baba bakara ametene anyonyi kana ina baeta nonto we nyanja iko no kwendianja we ngene na ambi na ntotomba na tafadhali kaburere ende royo to sokerie otwere pura petroli ere mlango na kevi kadha mwana njarandi kana ndete ndo wake ito to sokeri otwere ngoya Ganda utadinte bia kubyo ambe bana ba kubo ambe bambie babo na interview ambe bia tena bio gabu ana bagu bindio sio ambe cheto mi online to ina sio gabu neta tukairuta ni mano ramba bro na tera bra gabu oro kwa ni amba mukro yera no ore otomba na mpuru na vera tete kemanto oyo atore kabya babo wakari uthia burua kari babombete kwithia kianga ruchokera ombete kwithia gitumina kwenda gitike mubunge gicumbe ketiganisti ate igwa buru komba kwithia gitongore gicumbe mbunge ki no tukaite karaba mnenkere utongore babonde Mikindo ino mbere kwithia kire mone batongore oro kubateri gitekia MCA ya kuremere muntu amenya ni uchindwa ne tekia chibo kaya cha buchibo atakuromba tekia ndisi kaka county commissioner ngabwa nkwenda ni ukwira kwa aremero ingwe barabara cha Mikindori wondirera wari MCA chare impassable kankwenda ni ukwira we kunengerwa milioni 40 abwithia ndurene nchi cha Mikindori wabwetherie tuolo pipe tokaria totongi toto lite 10 na egware ndene ndrene njiri onda kokeya kura ndene Mikindori market
Yonzaka kwethira kwina flanding anto baka lose properties cha millions of money. Okay, akwela ngabro RMCA mikirond. Kemaka 15. Yao otera no kwa MP. Aruba tu anto mamekido to ranjire na chena. Metaro nya babu kan ta vai. No metaro to ra koroni mano rongo. O ta vai bako ne to tani sinye maka bros. Alafu kimokolo ge yagwa yagwa kura CMP tiganisti. Mwe kuronjara ndiye tayari. Arawire aka ai tayari na tukabangania nwe bura tukuthurania kuruba njuri. Ichiaro byakona bichionthe mere echa ndi chionthe meiro ekona chionthe we onywe muma tochoke tukuthiulunkirie ro tutire arenge mumero uwe minti au akite kithina petrol station I property eku te amutonyo kwa jaradi Potera Mero TV kumatia ni betanda msimoturia wadhirinja Ibya muno mwandiki wetu wande tono tuboriboti una njira ikinyanilite gukurukira mburere thirite kitana mbere ne kirete na kya unende aja ndiguru nene ndentere cha maua aturiba maua ibethirite baiti wa mpio ne nyuma ya migu gukuruka nyumba chiendera kurari na mbura inene nende bakiari barombete thirikari kumba kuthire gichumira na ubatetheri kaitene ka kambura na munantu barabari ya rutere arwa annex na raba kuromba thirikari na kinyane ndo chumiria na utira iboti wika ate utethio kibwendera ikondoreri kumba kuthire kionekana terecha maua riboti mwandiki wetu wande Tomurithi Wamba ukorokera mburerea irikitie kura utuku bwa gukira narua akari na turi ba mawa barokere kwithira nyumba ciao ciurite nduje na watu Kenya barabara itikumba gukurukereka nuntu po kwithira uria barabara ciratwire cinganite na kondoria riri ambura rikweja ratwikanire ujuritie miugo barabarene bene tuirora mbone mboeru no magila nyumba cionthe utuko benya toroka ni tuko ndani ndinga ngambira okera we nyumba yothe na ero yake endo into egura ndogera thako meirinda ale tuone gura mbande nkiringa gura ukologa na side ya barabara itakata kila mahali pamba sio ina unjereni ro ngoyo nyone ndo kaitira nje kemire njogu pauto ndara se mbone yekero ya into ndara se edita nyeto ndatu akavita nyeto ndatu ekera no ndo ndara sa garini munoro bugane ero ratu konya nyumba cianto ndene ari ya wende ndo yo migediru dayo sitonse muno ndo rairo ina kero kere goju mo tukora ngume nyumba tambire kutano tuko mankaro kere muntara ro ina artita ro tuko podure ro keda ko mna yele na ntuko te benda thoko me kana kanya ndo makolo gera we nda mudure kena dia maisha meha uringa gura ati muntu atindete seka aye ko sibitale be rawa ro ndo ya ro barabara na fiembe mwere itene sefu na torikane wa eto kwa yana barabara eliwe kaliro we mwankana ala kuombe omwena torikane tori anto ba mawa ondie mawa tina benene bato ko tore mwana wa mawa oni by the end mukari wa mawa nditetha ciana ibaro abiakwa na rera kureta ya thai tote otora nyumba inyiroe barabara isimbulokete iroe nyumba ciongwa katokoruta roe na manjenereta ondora ngiomba kuromba eke agwethira itore metu ko thithirwo barabara batu tore akariba mawa na thithio na tutethia na ngambuti twekaire kenda tumba gutethia na betu hana school fees no mwanka tuthukume kenda tubonera lakini thai kurete o tutegomba inyotora nyumba na nde akari na turi baba bakuma rutene rwa mawa town mono rutene rukuma annex nibo kirite na guteta ni thirikari ya Meru County bakiugaga ite barukuririte barabara ite thithitie no atia kinya kethira ni bakuwe bakuthia barabara guteu annex ithithitwe na ya barabara ya annex ni roye na tutegwekirwa kinya ndaraca batu tutekumenya kinya kuna nyo thenera nene number 1 na byakora biyeta na roe pionde korobongwa bate kumenya kuna. Tafadhali tunaishi Maua Town, jana hatujalala, chakula imeenda na maji, gavana ziko wapi? Zenata serikali ya wakati ya kura peke yake ndio tunajulikana, wakati mwingine hatujulikana, hawajui sisi. Tunaomba serikali tafadhali tusaidie sana. Kuruki na nde akariba iba kuromba thirikari ya Meru County yumba kutethia antu ba annex na iratu bia bito mandibuti kana makobokobo nikenda bakomba gwetira ndujine iji iciujurite barabara na iji cia annex ende kirambo bagoromba mweshimiwa na torera ngambuti na tutethia na generator cia kuruta roe nyumba but for now ntakometha na uturikana ukorokera thene ira tokorera side ya annex
aritwa ba skuru batakwamba gukoroka batakona gwetera school karibabe na ukua bambura ekeja gweta na mbere jora yurite utuku bakethora bena thina enene nontu batumba kuthithia ungitika kuthama taunine eje ya Maua na gwicwira ikaro nene ya tauni ingi. Murithi wa banki reportera Meru TV kumaya mirigone ya Igembe Maua. Tukerekana na riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Murithi wa bakumeteretie mirigone ya Igembe Maua tureka taro mwiko amwanga gicigo mbunge getie East na ntuku yero mubunge wa gicigo mbunge Kimpro wa Bure rombere kwithira gichumiria anakuruguria wa kiba barabara ya murire gwitanterechia Isiulu irethirite itwikite mpanga kiria kariba nteri ko kaita kara ya akiari nende na rombete mukandarasi rombete kwithira kenenkero ngui ya nenkire ya yuthi abakumarutero mekinduri engui kenda kinyabomba kwithira chonera kamuwate gantuku ontuku akari nabo bakiaria iboranĩtie kwanurwo kwa bakiwa nende barabara ikomba kuthire kibatetheria kinya kibiashara chio. Riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja. Na riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja atwikira gatanta ka Nteto cia Meru TV rukiri tugacokera anyuma ya ndeka itikura ya kiri gichunji kingi ara tukitha tukimurika mantu jegie enthiguru ya insurance ni wambeta muthori wa kiramana eta na mbere na ututhiatira kimitando yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya.